Njua-njua mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami, marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri, budeng kita pejumpa ibas acara Pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibahas sukutan enda. Amen. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, gabe tau mo kene asa teroli. Si bageni dok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Kolose bindusada, ayat sibah soh ayat 14. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat ke-12 kan si mendok. Janah dokken kene mau melias ate bai bapai, karena bapak ingo petauken kene rebak deket umat debata, gabe teroli janah bengket mi kecihuran. Bapak inang, karinan jelma nggeut ngo ibaing asa gabe seloh narap kala idi. Lulu kalon ngo Athena, tikan odanung petauken, gabe tau iya iban jelma. Gati kalon, kala anda atas pangkatna, boy petauken kala si deban. Tersenget sorga, karina kalat, lo ngo dua pilihan lako iula kena. Pilihan perlebe, idi mo baku ni asa gabe tau iya mi bagasan kerajaan sorga. Pilihan si deban kena, imo gabe tau iya, ibain Tuhan Jehovah, gabe persidasa sorgai. Kata ni Tuhan narap lapihan simbadia ibas si darienda, petridahkan pilihan si peduahkan. Ibreken bejelma si menjalo pasu-pasuna. Kasa idokken bejelma si menjalo pasu-pasuna. Kumerna barang ise tau laku menjalo laba oli i kerajaan sorga. Orang ngosi oda memain KDP lako mendapatkan sah. Kala i diseperluna kalon, pelin menjalo Yesus si peluahkan kita, narap dosan tanai. Kala si perdosa, oda tahu yang bengket dekat menjalo laba oli mi kecihuran. Karina sini bahan di jelma, odan dorok memereken kade si merandal. Tapi ikan Tuhan Jehovah merkite Yesus, ingo petaukan jelma. Jadi oda ngone mengambati kala si percaya mi kecihuran. Sorga barang pe kecihuran, idimo bekas dinalako gabe pengharapan genep kalak mem kepercayai sada kepercayaan. Kala si percaya mendahi Yesus, oda ne merasakan si tahanan asa gabe tau iya mi kerajaan sorga. Debata sendiri ngo, petaukan kita si percaya mendahi Yesus. Enmo pasu-pasu si Tuhunna. Mersodip mo kita. Melias ate ngwali Tuhan kumerna itu lusiko ngo aku si laling en. Isa sakono ngo dosangku deket peluahkan aku narap kemagon. Geut ngo aku geluh ibagasan katamu idi. Ibagasan gerar Tuhan Yesus mersodip aku dempak kono. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permendewasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.